Kopo insha bebre memo akwaba edo ba me channel yi so anase me page yi so e wo bra o tie me na wo hwe me orofo ensem bi koso na etwa se edika na e wo se ye kanso efiri se ewiase no ba bia obi firi ho eba no wonim ho asem ba bia obi kro de age so bi na ka ho asem kire no esan se ba bia wo kro no obi na akọ na wade ho nkọ hoda ya wadi bo no ma Christopher ye ni nyamba so ne ye hye ne so na esan se mehunu bie no ma ye bi da na ebi afa manim ene me nsem denti no se eba ne ka eya nam wo ho akwanya bebere se me nso metimi aka bi ewo ho na atimi ayeye osofo bi ewo Accra ye fra no odifo Kwabena Tewia tie osofo de ye fra no odifo Kwabena Tewia na we medi we ba na se me hu se wabekasa ana wabeye video biem gina ho keka bosonsam ne nsem edi nyamidin bata ho a video so meyi a kire mo ne niam de be kire mo no mo yem be hye mo mababo ntia be kasa maka kire o man ne emu nipa eni emu akontufuo nyina se wona edi nyamsom ato wo ho so ofro ho so asofo ne adifo no emu fadodo na nkasa no eye business eye adwuma na wo ye epe won sika ne monye onyame bi na asoma won onyame bi na afre wo bi a me nka se metene me ndikla me home I say Ghana for njimi tun so me yesofo papa me na me ye I've never come out to say that ene bi a wo no ma me ne ankrofo we ni asofo enu na ma na ekoso yesu ma si dwadie no eno na me ba bonti a me da na die di kire nipa se me matemi ho afiri ho me nye biem e de me nipa so fa ye we na echem e me nipa so nye biem eno won dawuro na me bo e di kire nipa enti se ade bi ho na e ba na enye enfa mpuntu omre nipa enfa mpagya ne nkoso omre nipa ene na edi kan ya wo ho kwa se beka bi se bibi ba na efa nyame ba bi ho ebe mo nyame ba bi abrabo asai be ma ne hyebre agensrepe na wo hu botokura na nim yenu obetu ogu ni nsem na wo hu botokura fa kura nhyem no sa wo nyame ba no eye masede se me ma na ni da ho ene me pese kana fo ni da ho wo sofo efe ne se odifo Kwabena Tewia ho wo sofi wo shepoku ase amasaman ensewom road na wo de hwe azafo no se ye ka so akwanso no mugu a no omugu nsewom kwanso I'm telling you udu grahano ma azafo boys na omunye azafo asofo no 419 tutubotom fo asofo no me say se ye ka so akwanso no mu wa na omuwo ensewom kwanso osofo Kwabena Tewia yi wasori a wo ye niema bi na mra so se a Christopher sori na ye kasa emra so se nyame mapagya ye ho ne ye ma ye ho mene so hwe wo ye nyame ba emo bi for Bible na da emo bi for the name Jesus and na da ubiem makano kra kire Yesu no obi nim ne nche wo bibia se wo peso hunu awurade a you can see God personally by yourself and your software be never kire who God is. But you yourself can experience God in your own life, in your own way. And therefore, Emma will be major on country will say, I have seen God. Say that here, Yamiti say no genedi. O different Kwabena Tewia. Where your software, Missini P, Essia, Eka, what Brahmin to whom sabi. I could go doing to me, and ya want this one, if fear and every Yesu Christo chain. Ene no kresu sume kram yemu ene mi ginam ede kase wo sofo Kwabena Tewia we fake one year pastor of Church of Rabbi asore no e wo Amasaman Pokuasi road e ho na asore no wo e na asore no wo me say osofo no oye fake na me be kire odi enti a
odifo kwabena tewia ye fake abrechirefo kra na ho ye me nwanwa abrechirefo kra na me bo mpan ma mo de bia musika wo sofo eje no musika wo sofo kwabena tewia eje no one person bia no otumu charge 45 million 4,500 Ghana cedis 45 million old currency no waje ojewia ni aje udin ni ato candle ni ade red ahoma red blue green black na atichire ho eye abosomsem eye nadasom eye atro my practice bida my yebida. I know what I'm talking about. I am here to talk about these things. Nyabra mama menim say data dey ho den this time but nyabra mama ne yen kasa yen yedwuma we never boa me nyabra mama yen yedwuma we never boa me e da ase bebre osofo I friend say kwabena tewia ne ho nkomo na me no ebo ne ne yo osofo kwabena tewia ne ho nkomo na me no ebo ne ne na de tie ne say osofo yi ade bi koso owo Accra eye enkran Ghana Accra no wo na oya asori ewo amasaman eni pokuase ekwane so eho na asori wo na osofo yi waye ne ho se okonfo ono so waye ne ho se osofo ena ode asofudin ato ne ho so na okọ ne ho no mo a ogunsa otwa enkokoti edi moja no ene nkokọ no mansuo osanso ekum inwan edi yi apaye edi mansuo na owie a wasan di members na kogu asore dem wasan to asore nyom a 19 members no ofrewo a oba wonum a na wato nanum ntasuo o de egu wonum baba yiso me na tifini ni mfie wadi na onsa sao woyi obi a ni mfie esa ewo so na bra bogo atopre na yetikrom a nsemebre na koso expose bebre na meye na saba pan kura na di word list no ma me yam mozo na me di free na 2 me di timba bie na me yam mo papa ni di so nanso so no onyankopon de ade bia Bible say eye wo so agya na duaye no awurade say asam se obetu ase na esa se nyankopon akasa na no krenti no woni pada se ni bia timu se awurade enu asam e ma ni yeye da bibiara da osoro ko bena tewi amanya da brani adaje amoni din but ene di din aba bepie osofo yi sa soro na hoyo sabo sunsu na wosumo meni wa mienu ebe hwade ne yewi a ye bejeje ne yewu se so ye sofo papa ana so ye atradi fo aye kamo hu nsam ibi wo ye opataku ene wa fa wodwanuma e dia kata ne ho ana sesen ye behwe meni onyina behwe odifo kwamna tawia niema wotena so den wa wo ye eye mini abema otunoko ono kura de bi ba betudwa on the obeyi video bi na the video no kura ye short multiples of videos and multiples of evidences this man can never run away from it, and all the evidences shows that this man is a fake man of God. It there many plan fire we dey shenimu ni afie sika nkwa ne ho ma ne ngini me say wasofu kwabena tewia sa ukwa ne ho a wo charge from 40 million and 45 million in old Ghana currency, but now 4,005 4,000 3,000 2,005 and odi for kwabena tewia charge na waje sika na wie no yakofa candle ni afa homa red black yellow green na dia chechire candle na wan ya ka cho se ka obi sade eguso odi for community wi asoro wasa na me ka chewe o na ka obi sade eguso wi a afa na omode ebeko empaibo bia su konkro e ka se bebi omo ye nuro no odi akoho bebi abosum ni si na odi akoho ni aka kire wo se obeye ohun adwumanti ko
odifo community wi ajiusika osofo me ka kire Ghana fo nyina mama te ase se osofo afa ne odifo community wi a wono na da the Church of Rabbi ano papa no me say we fake. I have every right to say some can say papa no we fake. Uni de dia what charge you what you seek every in some way you know ade a wo ye ne say wo make sure say dia wo de buy no say ye yi a wo de abufuo ene owuo nkom hye ene atiate a ene atemdidie preach ya yedi twinipa na de apan wafiro na wokọ ka na wo de ha na ni wo fra prada wo fra nsuo kese wo fra wo yama na ba beku na de hunuhunu asa na de hunuhunu omo osoro ko bana tewia hwemani pese pefe obi nkacha wo kra telephone kra woni bi mobile phone woni bi mami cho de ente odi for ko bana tewia ye fake mobile phone osofo woni kita phone osofo ko bana tewia personally oni phone a obi a member anaso obi wa burechire our friend siso a obenya David a oni bi nemo osofo ko bana tewia employ obi guy bi na guy ni ye adwuma wo Asempa FM odi for community area the Church of Rabbi or employ abrantie bia na o ye adwuma e wo Asempa FM abrantie no be kasa and dey nyabotetie me and also for community area any abrantie no etim app say abrantie ni mie Facebook emma no cause ono sofotewia no onima de phone mu kura onimu chat onimu ye WhatsApp Facebook onimu ho hwe edi abrantie ni bie ma no wi a oni nkrofo chat te se de ono sofo kwabena tewia no ena ono mo chat oni nkrofo ni nkomo se de ono kwabena sofo kwabena tewia no ena oni nkrofo edi nkomo eti abrantie na be charge wo na de sika na ba osofo na nkasa de ewu nyane da ede na esi was di for kwabena tewia ene sa boy na sa brantie papa na no ye adwuma e wo Asempa FM a wa firi hono mo a obedi sofo di for kwabena tewia na se for 2 to 3 years ama odi ni niema nyina hye ne nsa se onye mano a no brantie na gisika ene odi for kwabena tewia na hye adwuma edi Ghana fo enya brochire fo sika no odi fo kwabena tewia get ready the boy is ready to talk get ready the man is ready to talk ochina obia wo hwe bibia wochina nyame ya adomo a e wo Monday Ghana time bomaden hwe Ghana TV e wo YouTube abrantia ne baba kasa odi fo kwabena tewia de wo hye sumase a wo ye e baba daddy ofra ho sa wo ye sofo ena wubu nkrofo ena wo gi omu sika wo gi sika ni wi a na wateate omo na wa ye de opedi amomo ena kwankyira ba ye so a enya adwuma wo wi a na nipa ne be ka wo se mebom pa ye tia ho me frat tender man me fra prada amana ba be kun osofo somebody like me eya na bibisa say adana nsebi sa mo mfa ma me nipa bi atisa me so ko abosuma wodi for community we wo frɛ me ma frɛ bi da ensu a wo frɛ ma frɛ bi da emwaja wo twago ma twa bi da e wo Kumase Asante Mampong aguna Asante Mampong Kumase Asante Mampong me twa wo dwanti e wo ensu kese a ye frɛ na natade a eda Kumase Asante Mampong edwane achipe. What can you tell me? To divo community we dey wo no maye bi da. Akukodu ade dey wo ye no maye bi da madru sa rank no mu da. Enti me hunu se wo sa de sa de no eba kire se nyame because obra na me ye bi no ekum moa e de ko nsuo ho ekobisa amamre ene akwankyere ye ma members no na me se enye nyame na me de ne ye adwuma. Ejo divo community we say sa niema na wo ye se wutumu ekum emoa ekunkum nipa
and the pound near my shower so them war. One and tell the Gia bosom. Now they are prana and issue when any part was suffer. I'm telling you. A fake a man away. A human away and Yaman smile. You are a demon. You are possessed. I was someone who come in young coupon a deliver. Said they would deliver me my nation. This is what I want you to do. Well, Brammy who said my brother say no. Because ready any my condition. Say, I should make sure. Some about when Tiabe Casa. And because say you know Radin and Copo Jimmy Sammy Yadi. Me too was a city and a chess of Radin and Moame. But I was over community we am no say. Yadi, a down I one night operation Kwaminu. I saw community ya one night operation Kwaminu. The last one when me no toss me no ye. One night a woman at the teba. Oh, I'm not showing you through now home ba. Or some community. Wa wo si wo twitwa de agye nkrofo no then I will not tin sure ye pimpam na yeye na so wo tefa ko wo bu nkrofo agisika me say we di for community the Church of Rabbi we need mobile phone member efreni siso etu oju sika yan no na agye woni nim boys e na hihye ho eye adwuma me say wo kina abrantie no e ba bekasa a branch any baba kasa odi for complete wie aye sane mari nyina na wo wie a wo kwa onwa koto odwan oro akonsuo ho obun kotoje ababa we be a presenter ababa we be a presenter na mahunu say wa sha se e kan se mi wa bonten na se later emrebem na me tisa wakasa ma media ba mu a I will come out and say everything for Ghana to hear whatever. Ababa wanu course house of community and our presenter. Of course of community and one of community aka che ne say obi krumpo na wode ne na ma meji na ma na wa jinkrofo kru dia masage no. Owi a wode na gina ensuo ho anado 12 na wa twa odwan aguni so say ode ge na adwuma yefo nyina hyege ne na ase. Na adwuma mu pani a owo Germany wode ne hyege na ase na wode nkrofo ene esikafo ne nkrofo kuna ge na agye omu nyina no odifo kwabena tawia atwa wodwan hwie mogya agu presenter ne so waka kire se wagye nkrofo kuna ma no wosofo a wo bua nipa ema ne ye bone uwie be ka kire se ye ngye woni se wo ye nyankopon sofo wo bua me say me can play wo ye fake dia na wo ye maye bi agya dia na wo kum bi agya dia na wo no me manu bi agya eti minim ade a wo ya ehu a me kan kire wo se dia wo ye ni gya wo sofo. I am not talking about age, but we are talking about the level of spirituality. Yesusum nsa na yeka enye age asam na yeka osofo wanyini umfie ko animu but onim die wo nyame asem ne sua onim die wo nyankopon hu kronkron emu no esua ma ho kwan na Ewurade nkyerɛkyerɛ Ewurade nkyerɛkyerɛ no Ewurade fa wo sidie ye emma baabia wasofo die wudie ne nkoye sanse wonam we wo gyenna akowuo wo krana akowuo yade ebi faro yade be baro se bodo wane ne hono etiem frama bono pe baby na yibi tugu ne jai so do wan ewura bosumsem ene niam fi tantam a osofo wo ye no at your age papa panimu a wo yade a wo nan atin so a ye prempramenko awu bewuo wo to na ade animonyam ma abosom wo de animonyam emma abosom wo de animonyam emma akonfo wo de animonyam emma nsuo awo nyame boy a wo wo su tumi a wutim directing say ensuo fa ha ensuo ye say you are giving the glory of God to his creations. Ewurade na kasa wo fa animonyam ma no wo de ma body Ewurade dia ma o do for community we me say we are fake. I am the one telling you. And then the part 1 me boss woman me meba boncha me kasa no me tese me papa kere de Japan me kasa no na me kita information. I have your information in my hands
And they are on my phone. My phone way, me come so we good phone way so we am she was of cooperative. I have your information here. We near my way. And Crawford in a woje. And ma will know what Maku 4. Or do for cooperative. We hear them here 4. We hear our tussle, me and son. Your friend Georgina. One way here now, what if sounds and none in the eye. And what for Georgina not down for. Our year tussle 9 hour wareno. You a fake man of God. Why you know tussle 9 hour do for cooperative. I want to know why you come for bar. One in a common sure your friend say Afram sure your co sure no mamma no and the come. Ghana for money now. Money now. Money and now. Me dear maka money now. Money dear and now pa. Because how so for we no. What in yamidi na akata no ho. So we nyame adwuma. But on no anim say we nyame sofo. Because sofo ogunsa. Me magubida. Ewo Kumasi Asante Mampong. Na natade edwanechi ensuo na da efe na natade emu na me ye adwuma every Friday bia na me ko obi bia wo hwe me bia no okọ je Ghana story ameka kire simple e da ho heavy one amene anwofe bia na Nana Brown eye interview kese a e da ho the unbreakable Nana Brown amene ye serious interview e wo je Ghana TV e da ho e wo YouTube ko subscribe na he se ya na be hu asaba kwa besa me kama ni party ase ni say ye seek mother wrong people edi pana akọ wako pious and wayare echen wo so na akọ wako pem wo hiam wa chen wo what the strategy na eji usika what the strategy and eji usika wa brenya eso de ye wo je free nsem cause you say twitwa ne ma ehu ema ne mmoje atena ne ma ehu a wo beje atom wani beje hwe abrante bia ne papa sesa abosoma ma no ora kwose kofodua osura na okuma na ntwie na okum nwan me start expose ya no friend was winia no manasi minimni pa ni fia di pa de kwabena also de kwabena sa meme de kwabena e no sofo tawia also de kwabena e na branch a me kala sema ni nyanka ya me bekan ono soso e okofodua also de kwabena sa ande me fana busum di kura tudwa obi abehu no saa no so shekofodua potem ho e chano nam social media mi kum na ntwie ade e chem kum odwan ade e chem bo ho ba na kwase beku wan na ka kire wo se bambo efiri odwan kum wan na ka kire se kum na ntwie di mo ja so so a ya bo ho ba apart from wura Yesu awa yo bambo for manipa no other power can protect any man on earth apart from the power of God. No spirit, no enchantment, no occultism can protect a man apart from the protection of the divine God we serve. It was for why didn't you say to him? I will hear near my pet Eddie Bugana for or mine liberty and Yansafoni Majima ever fire one. Ye need better our home. The only fake. Was I told with the woman Busumia home news you? Okwa saw them so quack or bompaye. Say rather soft from wow. I mean, people when you can have friend also. Okwa saw the sock of one pie so young couple deep from wow. No more win breakthrough. Or more than ready. One on two swing at me. I feel okay. I was off one. And you know, not in each what the prosperities. Our dear. We are seated in Muniaman or Digital. Where we have a catcher so on Nyame afre no so may suffer. May say, was suffer communitaria, the church of Rabbi. The Nyame to me, catch and say, will frail that or you fake man of God. And man, if I am in 20 so our son Busma one son. So our son Busma was so communitaria. Was so Busma when Yame say, when you pop a good to Musuma would have been Israel for Yamido Mokobo Shasa. Omudri kwa mfimfia omoso brachie ema omode omonka wankaba ane wonkoma de edi ye ohonini se obesom no
What bring a meeting for buy no? Nibu fuye. Sa adai na urade ama mutumi sa monko abo chasa na mudi ohonyini abesu amosom no. What bring Mose bu fuye na urade su bu fuye. Na onyankopon aso twembo oman so. Ele urade kire won se mamunye nyame fufuro bi nka me hoda. Sa so medika na makasa. Eto onyankopon oso be yenyina yenwinu. Obeye hia yehye. Enipa ba akutimu nsuma wura no baanu. Odifo kwabra temia, udi meka nche se Bible nie ana de bodu a ahyase. Never. I want you. Although for never eye adwuma. Edi meka nche se wakom awokom ene de wo ye na ya sofudie e ya kom wo ye bosomfo. Me say okonfo na agrada. Say a sorry neno or your sofu. Now a sanka say brabeji sika gare. Brabe brabo susu baby sa. Gana for crantia sekas and another ban saying. And away yame as hanya bosom. Baby, I would hear my young. Dear crown of my young. Etino, mamma know what him say, no come. What train you become one son for bosom become. Yes. Todi walk over to you and him. Bubua sorry down the west, you know. Now fire bosom dine. Frado so ye fa chirengu ye mo pintini eni newuta eni dondo emma ye mo tumpan ma ne di asa ye tu chirengu so ye wo so entrowa ma ne jai se wodi nyamidin ena ekata niam so ye ho se wo ye nyankopon esofo. You are not a man of God, you are a fake man of God. Ogunsa okumumwa na okumabo amamchiro ade awaye oyi aboan ha oyi na oyi tetema na oyi sebio na asimu ade na ode aye ade na ode amanipa oro ko gina nsuo na odware ma na odware mema na odware mo nsuo oyi osimi nyamedi na eye adwuma. A lot of ladies asofo adware asofo bi omugu Ghana omo ye fake prophet adware nkrofo yire wo Ghana no ye mechew asofo man nkrofo yire dware I seven. Ya show nakedness. Our Ghana no. We am show. Grow for girlfriends. I saw for me a jare. A jare bonny. We am show. It is an audio for corrective. We are sorry the catches here. Jenny said the way you free Yamia Ghana for may say Macano Cranachamo. The back in the Japan so I can cranachamo. One moment in the hall. Namon Shay. Na man form one common sank for winum. Now only a sans of war. Or more encanocre. Meba, the new video of soft will be home come your friend Bazooka. Odivo Communitariano, way a warning a medemano. Namia Dumois, I will give him a nice and a proper tense. Yembesheno. Nemeno can say, hey, Ninyama Bebre, now I woman ha. I don't want to go there right now. Ninyama Bebre and a woman ha. Odivo Communitaria. Some semi born in near much from Yembeshemo. Ninyama Bebre, the gumi phone you so. Phone you crammy. Odivo Communitaria, and Ninyama Bebre in the guzo. This phone a crammy. Odivo Communitaria, and Ninyama Guso Bebre keke. And I will play for him. My body, a man of papa. No, who say yes. Yes, see, yeah, my quite. Who ain't yamma. Who did want so much? If we dear would I say, Yame, I say a bosom dear. Yes, so or my gun and one did to money did to Muchina. It will give up. Come back and let Ghanaians know, say, when you're so full, now you're comfort, you're about chair, you're fashion up, mra. We are comfort, you're by your phone, Kusiamra, and Cassia for Bible mra, and Cassia for not to mra. Jal quotation away yawdy, Odi Kwana, who say, would the quotation, let's say, the way your papa, you are lying, and you're joking with Ghanaians. I am the one telling you this also. You are joking with Ghanaians, and I am the one telling you this. Osofo Kennedy Afre, Yamisha Moso Abalana so. You are a fake man of God and you are telling people to believe you. Osofo community, don't tell us to believe you. The way you are fake. May say, O video se gumiha. I am just giving you this word of challenge. Let me hear a word from you. Osana Mena MPP. But let me tell you something. Ghana president to be a president.
Yet to Cromway, now the fret that Williams no more. Now, oh, super Panama, Ajinasara no more Kobe. Now, Menso Taba no more Kobe. Yehupa. Ye fret. Na asofo no efri kumase no mo ba ne nkrafo no kwa yehu pa osofo community wia da ben na president frɛ wo da e dey na we ya president afrɛ wo wia se da oto ana de nsembo ho safo yem na mka se president entoto body se no atutum osofo community wia what power do you have wona na tinsu no wona na tinsu no wona na pro wona na tigute. Have you done anything about it? Have you done anything about it? Mama software di nyame tumi ye nyame dwuma no ye kase tia won e cancer manefa won ho na wo se ba bi nchi nkosua e je nkokɔ e twitwa moa e di mogya gufom osofo. Let me tell you something. Say we nim se nyame afrɛ wo a ka bible masem na so nim se nyame mfrɛ wo de a ene Ghana fo bra ba gi wei bra ba ye se ye ni ati ho mi wa abaifo nkum mi wa spray me wa dadie mi twa dadie me wa abaifo suro me wa kaza follow me wa boy me wa atani ata me wa kaza commanding oil me wa breakthrough oil me wa ede follow me wa boy me wa powder favor me ni nyina twam Ghana for fan ye dwuma bi because o mu free toy no mo de nkrofo na edi adanse adada wo mo abesi nne hwe enyansiye na bibia so nyansi o mo abrabom Ghana for ni na ho na ye hwe we no di for cooperative ya onye good man of God.